Živa družba, spet je petek in dan za angleščino. Z vami je profesor Diego. Živijo. In jaz, Jana. Živijo. Upam, da ste vsi navdušeni nad prejšnjo uro angleščine, ko smo se vsi naučili uporabljati nedoločne člene. Današnja tema so pa osebni zaimki. In sicer sta dve skupini, za ednino in za množino. Dvojine v angleščini ni. Vse, kar bi šlo v dvojino, spada v množino. Let's get started, Diego. Prvi osebni zaimek je I. 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 Aha. Jaz. Jaz. Drugi osebni zaimek je you. 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 Ti. Ti. Naslednji je he. 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 On. On. Naslednji je she. She. Ona. Ona. In še zadnji za ednino je it. It. Je pa tisto oziroma ono. Tisto o ono. Aha. Uporablja se pa za živali, za rastline in za stvari. No, zdaj gremo pa k množini. Prvi osebni zaimek v množini je we. We. To pa pomeni mi dva, me dve, mi. Are you going to repeat? Ne. Ne, okej. Potem naslednji je you. You. There's another you, right, Diego? What do you mean by another you? In the pronouns we already put one, right? Yes. No, to je pa še enkrat, sigurno ste opazili, da je še enkrat you, samo da je v tem primeru za množino, pomeni pa vi dva, ve dve, vi. No repetitions. In zadnji za množino je pa they. They. Je pa oni. That's easy. Oni. Oni. Zdaj pa uporabljamo tako za osebe, kot tudi za stvari. Recimo za stvari, za živali, če je množina. Will we review it, Diego? Yes. I. You. He. She. It. We. You. They. Now I think we should do a little exercise. No, zdaj bomo pa kot prejšnjič, bomo najprej skupaj naredili eno vajo. Prosim, pobriši tablo. Ja. Prošiti tablo. Brisati. Brisati. No, zdaj bomo pa dala primere. Vi jih boste pa spremenili v ustrezne osebne zaimke. The first one, Diego. Vanja. Vanja. V, A, N, G, A. G or J? J, sorry. J, A. Vanja. Aha, Vanja. Mm-hmm. Number 2, a cat. A cat. Number 3, Timmy and I. Timmy. And I. Number 4, elbows. Elbows. Number 5, Luca. Luca. Uh-huh. Number 6, Marta and you. Ui. Marta. Oops. No Without H. H. No H. Marta. V španščini, tukaj v Mehiki, je tudi pogosto ime Marta, ampak se s H-jem piše. You. Number 7, books. Books. Number 8, Mojca. M-O-J-C-A. C-A. M-O-J-C-A. Aha, Mojca. aha.
Number 9. A pen. A pen. And number 10. 2 turtles. 2 turtles. Not 1. 2. Okay, let's answer it together, Diego. Vanja. Vanja. Treba je pomisliti, a je jednina ali je množina. Se pravi, jednina je oseba ženskega spola. Odgovor je She. she. Well, maybe I should write that in red. What do you think? Yes. I think it looks better in red. Okay. Rdeča. How do you say red in Slovenian? Rdeča. Rdeča. She. A cat. Mačka, se pravi jednina in ni oseba, je žival. Odgovor je It. it. Timmy and I. Tim je naj. Je dvojina, se pravi je množina. Jaz sem vključena. Odgovor je We. 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 Elbows. Elbows so pa komolci, se pravi je množina in so stvari oziroma deli telesa. Odgovor je They. dej. Luka. Luka je oseba, ednina, ena oseba moškega spola. Pravilni odgovor je He. bravo, Diego. Hvala. Marta and you. Tukaj bo pa trik. Trik. Je en osebni zaimek, je že skrit v vprašanju. Will you circle it, please? Obkroži. Aha. Pravi odgovor je, Diego, Ja. You. you. Tukaj najprej je you za jednino, se pravi Marta in ti, potem je pa you za množino, vedve. Next one, Diego. Books. Books. Knjige, se pravi je množina, so stvari. Odgovor je They. Mojca. oseba ženskega spola. Pravilni odgovor je She. A pen. a pen. Kemični svinčnik. Ena stvar. Odgovor je It. 2 turtles. dve želvi, se pravi sta dve živali. Odgovor je They. ok. Daj, ok. Prosim, pobriši tablo. Ja. Mislim, da je bilo lahko, ne? Da pač razmislite treba, ali je jednina ali je množina, pa potem se samo odločiti za pravilni osebni zaimek. Zdaj vam bomo pa spet dali en orešček, bo bolj mehek, ne bo preveč trtorah, pa vam bomo dali pač eno podobno nalogo. Če lahko kar sproti odgovore napišete, če pa rabite majčkeno časa za razmislek, pa nič hudega, pritisnite pavzo na video, odgovorite in preverite svoje odgovore. A plum. I right? Please, a plum. It's an exercise for the students. A plum. Maša. Masha. Where do you put the thing on S? Ones, yes. Ja, če to so nam tuje tukaj v Mehiki. Suzy and I. Susie and I. 3 dogs. 3 dogs. An apple. An apple. Lisa and you. Lisa and you. Pencils. Pencils. Did you write it? Yes, Jana? Janez. 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 A snake. I put snake. Do you want a snake? Please. A
Snake. Snake. How many examples do we have? We're missing Da one. vidimo, koliko imamo primerov. 9. One is missing. Hands. Hands. Zdaj pa lahko pritisnete pauzo in ko imate odgovore, se nam spet pridružite. Pause. Diego. Number 1. A plum. Je sliva, ednina, ena stvar. Odgovor je it. Number 2. Masha. Maša, ime oseba ženskega spola. She. Aha. Susie and I. Suzi in jaz. Jaz sem vključena, 2 osebi, množina. We. We. 3 dogs. 3 kužki, množina, živali. Odgovor je, Diego. 3 kuški. They. They. An apple. Jabolko, ena stvar. It. It. Lisa and you. Trick. Trik, ja. No, odgovor se skriva že v vprašanju, Diego, in je? Odgovor. Lisa and you. Aha. Trick. Pencils. Svinčniki, množina stvari. They. They. Janis. Janez je moški, ednina. Moški. He. To besedo je Diego uporabljal, ko smo bili v Sloveniji in si ni mogel zapomniti, kako vprašati za stranišče, pa je samo rekel moški. Snake. Snake. Kača. It. Žival, ena, ednina. Sorry. Aha. It. Hands. Roke, množina stvari. They. Zdaj. Odlično. Evo. Upam, da vam je šlo tako od rok, kot je šlo Diegu. Pridružite se nam ponovno prihodnji petek. Jasno, da vedno lahko všečkate video, če ste se naučili česa pametnega oziroma če ste svoje znanje samo obnovili. Po mili volji ga lahko delite s komarkoli mislite, da bi mu prišlo prav. In lahko se tudi naročite na najin kanal, da ne zamudite kakšnega petkove angleščine. Se vidimo prihodnji petek. Adijo! Addio.